Nyaring samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lase non birta thepi langpon sinam. Women ke se sa hem ki kim krang pon ji phan ki pang thira sai ke klempon. Rong asar Bronson Teron Dulani TVDC chairperson pen. Rong asar kalider Rajan Phangchu phansi TVDC chairman ki pek dada puthak Dulamra men Phangchu ara tumpen ningang samsi spaklang pon. Bulini Sport Association engdeng thongkepra isi Football Club League Championship ang donggiti. Ong dong risim kang tangpen bahni tim Tinsukia Raikom Saiki diteng kacingnan. Non birta puthot ang tonpen langpon sinam. Ajat hemphanga song le mahang pathek pondets tme kacingki chingwai phanki methanga sai hembangki dobek nangji. Lasi women ke sia tumban semi mahang pathek pondet bangki ratum ki sum ki boilong semi arjat dun thipsi ti song pi dun bomlo bonta methanga sai hem ka vedera jok pensi kacingki chingwai la pen ke claim ke dam ji phanki sung du koklo. Lasi women ke sia tumta methanga sai hem dobek nangji pu women ke sia tumpen bori ponsi pan bari railway gate glass corner storage adungalong women ke sia sa hem ki kim karang pon ji phan bu signify engkora choksi ani women ke sia tripi dimi hanse pi konchun bang phi ruptalin ingtipi lapen ki women ke sia long claim bang phi tumanda chirap chitudun pensi the bang su sa hem ki kim karang pon ji phan dim klong pang thira sai ke deng pon. Karbi Longri Akimang Traditional Village Development Committee pacu nangji busi aljiding kluipen nangti songlo. Longri pansemi manpeng bipon lapen labang kecuk kaci songalam arju ponsi MLA mati Karbi Longri Council CM Dr. Tram Hang semi Longri malam arju ponsi TVDC semi pacun ponlo. Lapen kidam tang bu signify engkora kethom arni di putara langsung Karbi people hololong KASC Foundation Day engdeng trokske pra phoka talona hudusi TVDC chairperson atum pansami ki hogalu semi pipajir ponlo la solong rong asar Bronson Teron semi Doloni TVC chairperson ki hogalu semi chu dengdun longlo la solo chu dengdun long apot rong asar Bronson Teron pen semi Karbi Longri Council CM Dr. Tram Haphan kachru pajir pon laban ki rong asar Bronson Teron semi rong phorong asar atum arong aphan semi langpon pamepu si sik sidang ponlo Pinang ant arong along bangki rong asar kalidera tum phansi TVC chairperson ki hol semi pipajir pondera buthak rong asar tum vega phansi TVC chairman bangki pipon veg nangji lasi so buthak semi Karbi Longri Council atum pansmi puthot silangpon pame lapen klempon pami nangji busi rong asar Doloni TVC chairperson Bronson Teron pen chuni ripon thu board holben great son tebung Karbi Longri Abirta ningarong pig anlo lapen nilitung ningkan nar kepen akachi song labang so TVDC na pachun pinang pu Karbi Longri Council abitung pe nilitung rong asar tum halap so nang pachun pot ke nilitung Karbi Longri Council kachari CM ka hepen nang lok EM tum hana nilitung suri surya kardong pilo lapela bangso village council nang pachun pialong mangke nilitung ning the thiblo je rong asar tum chari chalong rong rublong kapaching thuro phana bangke nilitung rong asar tum otlong thipo pusi nilitung ning theklong khangjang lo lape nilitung kapre kalidar ason kali alang lake hai tuliram rong hangke ki claim ji pulute alangli claim khud bino apela bangso sai ke haprang base ke claim nenga sai bonsita kapre ka CM tu bangke la bangso sai bang pangkriwe apotsi piniani bangke alangli ake hai Dr. Tuliram rong hang bangka alangli angthin mate alangli ke claim ke dam rong asar phan kang hon ape me kar tuman kang hon pena joini la bangso sai bang pachun khud khangjang lo lapen nangli tuhan ma ceremonial chinang ron pon ladi lapen kadok we arong chairman chairperson tuhan committee lam se ron pon thi punali tum birta long pon labangke nilitung rong asar tumpen bangke labang pan nilitung birta endunde labangke anta nilitung ka chinia teng pulute la non July ang bong alom labang so bang ron patang det pen labang so sai bang development sai bang claim serak longte pusin nilitung mai kamar thalo na sindili tu mencuning rithu bangke labang kirona bang non amat la July ang bong bang patang nangpo
la pen ke la bang so ke ron along isi nilitum rong sartum kachuningri pati krim alambang ke la pu hello je ha ke cheng ke hang penta nilitum rong sartum desi village council long ke dolong chok nangji la pen risumba sap herang ke la tumsi member pini putan nang dudun long choji pu nilitum ka chingwai lama posi non ke ron jia long bangta 100% mane rong sartum si chairman ar pu bang ke long vek nang po la pen ka prega phanjong si ke pek pulute la bang ke ake hai dr tuliram rong hang bang along tina mai long ka pang dak pon rong sartum phansi a chairman bang pivek po polang le kaning ye pon bang ke alang li phan arlan ke thana son pusi la pen alang li long alang li kapin khara sai bang ke minanali dar tum ke claim clear ason si man po pusi nilitum bang ke matha pon thiblo nan la bang so TVDC along pen ko pipila rong tum han ka ching thul ke long pon digala la bang ke nono bang ke chini dak delang aja sita nilitum ka chini ana lamang la puhelo la isi village council andara bang ke ningkan isi pen tangkanang leng la bang so tangka bang ke la village council andara long rong ko an mage do rong proxy nar ke pusita la bang so atangka bang ke la rong sartum chingwai pensi me karmi thultum phan kodaksi lang ki pinei ma kodaksi towar ki pinei ma kodaksi kopi ma ki pinei la pen rada tum kopi claim se ali long jima la bang so bang ke la chairman pen seglok member rong sartum si chingwai pon pensi rong bang in thurlong po pusin dili tum bang chini pon Lakhain ko ratrok Durbagri Mesi Consensi ke Parlapon Dolamara Angkang Dolamara Rong Changpong Men Pangchu Arong Arar Tumpen Chenglok Lakhahini Dolamara SB Borsing Pangchu Tumpen Pangkia Mai Kangni Kedamtang vu signify inko raket home arni diputara langsu Karbi people holong TVDC chairman datung phanki hoklu semi pipa jurpon lo la puson aporo hutpensi Dolamara Men Pangchu Arong asar kalidet Rajen Pangchu phansi TVDC chairman alu semi pipa jurpon tudad lo la so puthak alang li tumpen ningang samsi chbaklang pon rat pen ki hokpon asar dili Pangchu aphansi rong asar tomen ki hokpon lo bonta Rajen Pangchu bang ki joy pen TVDC atumolong ki klemdun joy amatsi pho pharman TVDC chairman arpu semi chu dengdun dello la se Rajen Pangchu phanbang ki prabjin ven TVDC chairman pen ing than ponsi rong survey ka bang phu pansi la bangsu TVDC chairman ang hoi sabi pipo nang jibusi la bangsu phen ki amalong pen chunu ripon apen men Pangchu rong alam ki bangki ka pre rong asaratu mati TVDC chairman atumta chi dokdun de nangji athila bangki rong sivet alam ki hem sivet alam ki pinakuta alang li tumpen la bangsu phen ki amalong pen pachini ponthu alang to Rajen Pangchu punil alang phan TVDC chairman ki pipon jalaga alang ite rong asar kalino ke 2023 aning kansi nili punu adawam doko si alang laswa kuke ni rong asar kam thekelo amana peng abong tinbon khon nili punu long aman se thamang sina sot ke chithan erlo chithan erta na phi la pusalang selai bom no unde tamni si selai bom no la pena phinil punu bang kisot long lok jeli puthot aning kan bang ge la so ke dan ten chiu bub lo ando se tambe abang abjat tambe lili si la so ku nili ge so kare gambura no gatis tambe rong asara bidala masin lila aku hini kan lili si selai bom aphini ni matha pen une cha di ku ni matha si puthot kado gale Romarap Sinthama Sab Karangki Donmekar Singla Ucat Singwai Siniltum Puthot Lanin Punya Sopo Phan Dilip Pangchu Bolang Phan Siniltum Ako Rong Sarati Chijong Pono Lang Lehalo Non Netum Lanin Punya Adawama Sopo Niltum Bang Siwaji Lo Ante La Pinong Bang De Alang Rajana Phantani Tum Batai Kam Niltum Singwai la so puthot alang pan ka chiklem ni phan ni tum ke thek un e pusalang ni phan ha comment tu ne talang phan siti do angal tamili tum la so puthot nang le chiklem tu chidam tu rapen tikki je than tu aphan ne tum batai ka le apon ne tu ni dilos ka me ram ni hin kan ba ne gela so pu ba ke ne ge plan thek lo ne ge ta je phana me lo amana te kan ne ge burai la so je chen ne alang ni angal rafi ngalo ba ke alang le bang ke awal hotel klembong bangke sofa long bangke alang si rong asa nakandar rong kasolaya bangke amuka na non itu kasi rakan aku jipia abang si rong si sulai
da kisu kun disar tundar gote chudun chuku dia baru gote kiti kejangong ansame hasoni danta alang ke thangga da long thangka nangang hujelo lakan ahak masyala abdala ci opru ko masine tunda ahisa ta ne delo la nona kini tumba ka dia ara masala si atau kalau orang buat atau anda mantai kan saja dia baru cuma season cukup cuma konter orang itu alam terkait nak hansi orang asal mancip apa yang cipikan sih ini pun sadar anda ini pun sedih boleh nombor jala bangke TV semua bangke orang asal ramai kan sih alang isiannya kendi la bangke ini cuma hin bangke sedang bangke la sini pemilihan bangke lang tapi pina kau akhirnya la soalan clara lang tayo ni tunte rongasar buat bangke la lang bangke ni tunte pini tunte pinian tadi tunte rongasar amen jare da lakan nekar sini tunte alaman ke tumbang kami angso magianan la sonsi klempon la sini tu mahir pelan kan otomatis konsi sian sar phanda sini ru la sila ar puran ke ni tumbang la sa puthan te sina ni tum rakkan ye cipi arti cipi arah fansi la so pini la kan itu nak puke Phuluni Sport Association atumpen spatir bi ponsi anikanawang sami Football Club League Championship pedupon bom ason thataksi peneng surinde engko ratrok apharman mangki ingdeng thongkebra isi dang choklo kedamtang vu signi bhai engko ratrok ani bangsi angdungti semi pa thupon lo abangsu angdungti long Waisong FC lapen ki Monzer FC atumpen si angdungti semi pa thupon lo Waisong FC tum ke thek muchara jok pansi goal isi thapon si angdungti semi chiphai pon delo angdungti ba thupon along alhiman pent MSC Dorsing Ronghang Phuluni Sport Association Amaipu Borbi Tokbi Konchunbang Hirol Tokbi Board Chairman Sarsing Kathar Rong Asar lapen ka prek manpeng keduk ke thekiding ta chitong dun la solong engdeng inkoira nerkep Karbi Inter Sub Association Athletics Meet Surinde inkoira chok along Patedun di Fukasa Stadium along sami Phuluni pen ki unduna tum hasabi karcho ja mekdeng pontu Phuluni pen sar honeng ti Karbi Longri Abirta ধন্যবাদ যোৱা 10 মে 2026 পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 27 তাৰিখ জুনত সামৰণি এই ফুলনি ক্ৰীড়া সন্থাৰ যিটো বছৰেকীয়া চেম্পিয়নশ্বিপৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা আজি সমাপ্ত হৈছে এই সমাপ্তত সুকলমে চলি গৈছে দুইটি দলো ভালদৰে খেলিছে সকলো খেলুৱৈ শান্তিভাৱে খেলিছে আৰু নিজৰ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছে আৰু পৰিচালক সকলো ধুনীয়াকৈ চলাই গৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ দুইটি দললৈ আৰু পৰিচালকসকল আৰু আমাৰ যিটো কমিটিৰ সভাপতি সম্পাদক তথা সকলো সহযোগী এই ফুলনি ক্ৰীড়া সন্থাৰ অন্তৰ্গত আৰু আজিৰ উপস্থিত সকলো আমন্ত্ৰিত অতিথি মাননীয় দৰসিং ৰংহাং বৰ্তমান নমিনেট MSC আৰু ইয়াতে বোৰ্ড চেয়াৰমেন কাঠাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতে ইয়াতে কমিশ্যনাৰ আছে ভাইচ চেয়াৰমেন ফুলনি চেণ্টাৰ টাউন কমিটি ইয়াৰ উপস্থিত সকলো মাননীয় সদস্যসকলেও ইয়াতে উপভোগ কৰিছে তো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত অহা বছৰত আমি ধুনীয়াকৈ তাতোতকৈ আমি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাবলৈ এনেকৈ আদৰণি জনাবলৈ সমাৰোহত আজি যিধৰণে সকলো সহায় সহযোগিতা আগবাঢ়িছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী সকললৈ ধন্যবাদ নমস্কাৰ কাৰ্ডন Tinsukia Rekomsa ki tum ke duga trok tok lapen ki National Agency atum pensmi Tinsukia angkang along risim kang tang ki oda song mati alpha along ki claim duna bang pudopu joy pen birta along duna teng pensi Tinsukia Rekomsa ki lapen ki National Agency atum chirap si tudun pensi Tinsukia District ki parlopon Likhapani Police Station ki parlopon angkang Jago hi thilong sami Rekomsa ki atum pen ke ton kelang lapen kiri ke kruga siding ponlo Rekomsa ki atum pen ke ton kelang kiri ke kruga sai ki claim bomba por hud ihum bakarlok ki handika ke dua chok pensi bang so karlong sami Rekom Saki tumpen kiri ki kruga siding ponlo Rekom Saki tumpen la bang so karlong kiri ki kruga siding ponsi ongdung risim kang tang sami long ponlo
AK-57 hele bong ni amu kereng mu pharo sida thok skep ra hini handmade granite bong ni lapen ki ingnam ajolong chpatu dam jia phan ka prek asona mung semi long pon lo labang suri sim kang tang pen ka chenang chek atum labang ki himon juti bora artanikan inkora throksi lapen indu labang ki papu morang ata thongke pusi pang thek pon lo labang ni atum semi alpha ailong ke klembang phutum ta thek pusi raikom sai ki tum pen ki hondi ke do ajok pen si bang ni phan semi enep ingnang pon si pathek long semi tha pon thodo non raikom sai ki tum pen labang suputha khlarda galam chini ban si kaljuputek to wasai semi deng pon bom lang Pina Abirta pun ki lan sikang ton penelo la si domi thami kardom